mo akwa ba medin de afia amankwa tamaklo health tips na wo show Adom TV Badwam me ne Dr. Adom na wo twi ye din komo afa miscarriage ho say why experience bia e ma no problem by the time you be wie yon komo fiada no wo benya solution na me bebo wo endpoint ko me part clinic Dr. Adom waka ho asem na nko ade wo de dan no Adom nti obehwa ma ho atol ti kwaso na ne yentena na 5 minutes de ye nchekra waje na dwadada ye to aye komo no eso dog na so ye nase edwada ne brada ni na wa cheche miscarriages ne emu types ekoba se ye de na de ba de na de sa miscarriage ne ba yo meda se me say for the purposes of more money no ye can miscarriage say the patch nyina say oba awanyemo na nyinsen no wentimi anyemo ankwankudru time obetimi awo afa na ho afa ne ba na wapon ana say nyinsen na say ene ebeka se wanya bibia ebeka say miscarriage ene eka say usually ebesa ya abroso by 20th week ne de na just say ka 20th week na just say patch say be 4 months so ho 20th week na just say 4 to 5 months no na just say ebesa ya na say nyinsen no say usually no after 6 months and 7 months na kura de say akola du be 7 months ne yi na say say ya yitimi ewo no and you can say premature babies no and it is akra no drew be 20th week in dia wonye 100% say ni bibia develop ya obetimi ai dey aka say wo sa akra na mna yi eno sa no esei and you beka say nipa no wapom na no ma de ba no e doso ebi wo ha na anye miscarriage ba ebi wa ne firi akora no ansa no a ye nyemo no na bia anform yie akwara amform yie no etimi de sa miscarriage no etimi de ba obi so ho na mpem bebre no ano na firi bibia beka ne se chromosomal abnormalities obema no oba hia na omfanya nsanya obema no donati ehunsuo no de bibi wo mu a eka ne se chromosome 23 oba 23 na aka bom obi ho na abnormality bi abam na obi ho na chromosome no akobro obi di akobro so na ka wose ka ye 46 no obi di akwa ye 47 obi di akwa ye 45 eno sa no etimi say nyinsan ena di bibi afen se mongolism ene Turner syndrome ne sa no ma nyina ba eno no ye different area me pese meko but ye will be afen se chromosome abnormality ndi obi ho a na nyinsan no asay no ne firi akola no a na amform yie ene seye eno no ho badodo no a no ya ne firi du ama me no a wonyema akola no enam ne so nti na nyinsan ne seye e de na ma ne basa obi ho ama me bi ho a ne obi a beka ne se ye wo abnormalities bi a cause wo the reproductive organs no especially in the uterus into oba bi ho a na chese na wodie ni mu no wo hawum obu a na ye fibroid na akenten awodie ni mu etimi kofa ade e fe ne se miscarriage ba obi ho so ana na wodie ni mu kra no inflammation take place there can say endometritis na wodie ni mahuhuru akra ni nya ba bi na watima ataache etimi kofa miscarriage de ba obi ho so na nsuo na gina wodie ni mu obi ho ana ne de no de miscarriage na ba no na bia na wodie na no ekra na ayemre nti oba bi ho na wodie no ayemre obi ho ana se bikura bi ana abortion obi nyini nyina so na dis abo de ba obi ho ana bia bibibi na akose sa infection ade a ene so kose pa nti oba bi obanyam na wonya gonorrhea wonya chlamydia wonya syphilis na wonya common white kra no a ade a key pa se ehwe ni yie pa if is one hwe ni yie a etimi kokose ade e fense miscarriage no eti infections etimi di sa oyene no eba behwe ena oba a wanyini by virtue say oba anyini a nti usually ne se nyesika sam a enko oba de enka by 35 years kwa wo awie kra ka the peak time oba ultimate edenyam ye nka bia from beze 20 bisi be 30 nkwa wa awie nti so nya be 35 years ye nka se wuntime ngo na mmom during that time no wo hwe miscarriages eba bebiri no a so oba amu ayi na bia be se 23 or 30% ene timinya miscarriage omonyam ada age no a yes, fache pa nti ochana no nyambo na ni ato miscarriage no ya bon tofa ni symptoms and so eti end point to me particularly say miscarriage bi ana wo mu ha obi na wo a
bobode mfra ye stroke yade wonam a wo ho hyehyew bibi ne nam honam dua ne wo bibi wo widie ne mu joint nyina wo ye wakoma bo pedi wani so biri wuti paye wo ye bema awo anase wo infection bi anase wo prostate mu hawa endpoint to me part clinic and also offer your number fa number no e wo bro no so endpoint obi okuma se takrade techiman akra tema fa number na ye ni nkobo 0244 867068 0244 867068. Yeda say Dr. Duboate na utene kan otranso nkwa hoden wo kwa wada wo makanya ho na ye ntoaso medi afia amankwa tamaklo.